Shukor nakaslem jong unong san hima. Kalong ka jinkmen yi kinong penyait school kamtam yu principal kinong hikai ka St. Joseph High Secondary School namar kanigiri ka sin ka beningkong baka school kan pau kerteng ha ka top jong top 20 ha ka result SSLC ka St. Joseph ka yo yi kininga nam lingbaha usamla Albin L. Marshilong ubalayo bat ye kekerdan ke ba arpo haringkat bat ki waipat ki samla puli ni ki wai ki school hapo ke jilla usamla Albin L Marshilong ulawan ra burom ye ke school ke jingyo khor ke jong u hado samspa asapu saw marks but your distinction ha baro ki subject haba ye keren bat principal ke St Joseph father Rolandus Lingdo ulapin pau ye ke jing skokmen baka school kami kerteng ha ke thup ha ka sin ke beningkong ula ai kubulai kerpang yo samla Albin ye ki kme ki pa lembat ikinong hikai jong ka school ki balaya treshi tomban penyo ye ka nambat ka buram jong ka school. Jangan mo, Sen. Jangan mo. Masuan rin nga lang lang. Kong ni siya ba nga kwa ban penpau ju samu ya blay try kan rat belari la sumarengi bala ayak ta ba jengnang ka jing start ka jing sampang blapsu angi ngi baro batu ngaru kunju kwa ban ai ku blay ya ta namar ba day tang ka jing tip bha jong blay mga sapui adu ni buat aku ban ai ka jisungu ya kinang hikai ibala penang pesta dengan adu bang adang lai school ya baru ki nang hikai baru ya kimi pa ki balong ki nang hikai baar jengi ki kun ki bala ai jingkerman bat ki ba kersan dayap de imengi ha kejing nang di start baru ha kejing poi seprang jengi hakajing sisya ngam expect re banjo man poi sak tu ka top list hakajing sisya nga kerman ba ngayo tang berapa percentage berapa san po percentage apa tu ngam da expect re ban poi sedu ni buat ya kata de ngalapen krep ha nga krep god ha bor balaj apar bamlai te ngap tray kum abang along kun beduk te kibun kijing tray ngap yarap hayeng ngap lej belaru ngap masih rio syuti matik te ngayarap ipan wa ipa i rimasi te nga lej ap masih dam masih ru ngalej belah kan bayak ngadon ka imban long dokter ngakerman ba Ibril tin isin ay nga kun baduk baru ba kin kasan lam yang ban poi sa ta buat Ini kai kamre ne school St. Joseph kun ba wai senam ini ta di kejingap jonga kan ba kan school kan ki kuar kan kio ngar ki kenar kinang buana ka niang ke nan tengah kerman ini cakmat ba ki kena kin i kan kusa bagi wet ini kan kusa kin khamba su ma sai ta de ka thai ba na competition ba ma habin bin ha ba ki yang di taman supas sambiang di dokam na ba ba exam kan ni de ka jing tu yang ai ko ki kena school jong ni ka step ko wei ba ini taman suhun ta ka kelas mulai ini bandan kata ka im nomor pertama ta ka competition namba kado ken nombre ko man breve
Akan ni ka senam ka dekat ulung ka senam ke bang la suhun ni mungkin hikai la suhun la suhun ba ngin apa kambun ki kena ki bamile ya ni ka exam baru nak ki la nyo angut ki tam puas ka kau dan kita ki bapas su ki apa bah ndai kita ki bapas ni malah nak le bah hi ka apa ya kita ki bapas saja ni kan ni kena yo kambun ya ka education yo kena lain subjek ini oleh nak tanya kah English kami dari juga kisah subjek ini mereka ya tamat. Kau dah siap ni na semua boleh terken rat ubah haksin penengkong ke bangi buka sekolah nila poi cara ni kerja job banio pan poi akan top 20 ti war pada ngai ngo bangai ku boleh ke pangi kinu ikan kibala tristom kibala gai kibala tenenti ki kena kibala dua tiap dua damro warti por telang por cuti ro ki arab ki kena hikai long school sim kelas ki kena man basni pada kita sistem dengan hikai dengan ku baik panggil ki bakla sistem bakla poi gami kena te ngai gar baik panggil unu kena alvin bin marshala ba la sistem bi pa ju hai sha kita sawai kena ba duna tang armak se nadong hadong ya kajulut ki max baru nre haka English uni albin uyo utami utang armax bad uni way kena Tony Star Tony Fast siam sangwai uni duna tang armax tu klampoi langsung hartu top 20 te gede gini tres tom jam kini no hikai ki pon poi gini te gini kena ki lawan seklan ai ko dek pang ki bad ni kitbok bakin nang laban la ha ke pulih hadin buat te katahi ko bangi dengan ong but kada gini tre ran kat lang ki no hikai ki kwi pa ki kena ki basa pon poi haun kut ba poi sekani ka thom jam jing jam ama ba kesul ko bala bun kena kumhang ni abo sen josam te kiro ni kena kapto katne ki kena ki ba interest ki kam sports games kapto katne ki interest ka puli ka puthi te habar ag yang i hapan encourage kena te kini ki bela akai sports ki tebet bha kam sports bahadi nabot kini kena ki ki kam ki jam ki ba ya dei kam sports ki don ki long pulit don ki long sipai kum ta te kini ki bala jak pulit puthi pan ki concentrate baik jaga pulit puthi bat kila bha kum ne kum kilong te kapam preparation dengan i hapan divide kan ya kapor ban dia akai la kajong kapor ban practice ya akai la kajong kapor ban kulit pada kelang la kajong te ki extra class ki coaching class nak benta jo ki kena per khani ai ta dau ka kaya la ka ta kom te kan ga de gajing la sitom gajing la bhaju ni kai bat ni kai no person joseph ge ni kai ki ba long smart ki ba active bat ki ba cooperate bat ka managing committee kata bang dewan appreciate ki ni kai kanu sabarok ki ke enrollment jong ki kena hangne ngidon menta kumba mentau senam ki menta ngin sa don admission in class 11 tingi expect ban poi khatway spa tam then right up to now ngidon siajar sanpun remut ki kena borok na du primary level adu high secondary level adu class 12 te menta ngin sa admission in class 11 arts te ngin sa yo la se tu ndu ko nyu ko ngodi kena untuk te kan sampai seki khaboi spa plus untuk ni don kelas 8 ni don art section kelas 9 art section kelas 10 art section di kelas 7 ni don C section tambang ngila buan bahak enrollment te kala kim kan di kelas tu ngamentang hadu kena unu benai April nga long principal ni mentang le transfer di Frajon Albert insyaallah principal bertemai te nakitbok nam tajung iba ya kena ka ke bangila yo insa nang laban continue but hakni isna bal ada ila don kat hangni he school ichim class kena te nafta daw hiba akiu school tengah I hope that it will go on the same spirit will go on in the school.